Kaniting banal kapag masusyan, iyabe tala po kareng katang panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, para king Aldo ng Kebaitan Del Flores, Dr. Africano Aquino, Christian Lee Canlas. Para king espesyal na intensyones dari Julie Fel Villanueva, Maris Pabustan, Jeremy Sunga, Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Ivan Vince Iligan, Osalito Garcia, Dick Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Regis Evaristo, Justine Gabriel Angeles, Junel Pamintuan, Ali Nulod, Carlanes Menjola, Cristel Lopez, Janelle Borja de la Cruz, Angel Isaiah Romero, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Ramillo Pangan, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Nida Villanueva, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Abier, Clarita Doruelo, Federico Imana III, Clarita Dormelo, Hazel Joy Reyes, Pedro Guevara, Ada Almario, Librada Agustin, hading sablang kapatad amasakit, hading sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabe at proteksyon ning banal ay espiritu, karing pamilya ng Ani Razon, pamilyana ni Antonio and Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. and Amelia Ulian, pamilya ng Bert and Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, at para king alanganggang kapainawan, daring kapatad tamong Mayangon Nabie, di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, RJ, Martina, Marian, Remedios, Jose, Perla, Trina, Benedicto, Marnie and Epepania, Felicidad, Robert, Edward, Elena, Estrella, Maria Borbon, Alfredo, Gaudencio, ading sablang kaladwa king purgatorio, at detangala ng makaga nakakarela, ading sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong, at king kaligtasan daring kiyakatang frontliners laban king COVID.
King lagyo na ningig pa, poning anak, poning banala Espiritu, Amen. ning grasya ning ginutang Yesu Kristo, ning lugod na ning Diyos, at ing sala ning banala Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antumurin. Kasi siya talangin ting kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayawang kakulangan. Ulinita panagapuko, kang Santa Mariang kapilang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan namoy dala na katangan sa king biye alananga. Amen. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sa tigpa, sa sambang dagpa, pasalamatan dagpa, pupurian dagpa, tingket, ida, iya, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ning Diyos, Kordero ning Diyos, ikang nilalakot ing kasalanan, yatu, pakaluluan mo kami, ikang makalukluk ing wananing iba, tanggapan mo yung panalangin ni Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikang bukuding banal, ikang bukuding ikang bukod katas kataasan, Jesu Cristo. Pag-uling Espiritu,
excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tamo, o yigpaming mayupaya, alang patan at meng palabungan, ingkakang Santa Iglesia, kapamilataning pamanyagdag mong bayong anib, kingkakang pamilya. So pan mo kesa na gaanap karingaldo-aldoming pamibye-bye king binyag at tinggap mi, kambe naning kasalpantayanan. Itingan aduan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ning banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kanita tinala ka J. Pedro at ding 11 nga apostol at nga nang migsalitang masikan karing tao. Kabalen na Hudyo at ika yung sablang manok nangan keti Jerusalem. Pakiramdaman niyo ko at paintulot yung sabyan ko kaya kayo nung nano ing kabalduga naniti. I Jesus ning Nazaret, ya ing taong tinubod na ning Diyos, at ing pangatubura na king Diyos, mi pakilalang masala ke kayo, king kapamilatan daring milagro. Ding makapagmulalang bage, at ding tanda adepat na ning Diyos, king kapamilatan na. Ikayo mismo, baluyo iti, uling kete mismo, libutadyo, karin me palyari. Ing Diyos, king sarili ng kaburian at kabyasnan, telagana ng makapauna, king miabyeya i Jesus, kaya kayo. At peteye, inyang paintulot yung ipakure king krus, ding mayap ataw. Dapat, pepasubyaning mening Diyos, linigtas ne, king upaya na ning kamatayan, uling malyari kapilanman, ing bihaga ne ning kamatayan. Uling sasabyan ng David, ing tungkol keya, ngana. Ikit ke ing Gino, atyu king arapan ko, king sablang panahon. At yukim banda kung wanan, ban eko maligalig. Uli na niti, mesayaya ining puso ko, ating dila ko, magkantayang mitmong tula. Miyat danan niya namang matibe kapanayan, ing katawan ko. Uling malakwan, ing kaladwa ko, at mipabren, king tuknangan daring mete, ni emo ipaintulot, king iningke kang banal, takman yang kasiran. Pe pakilala mo lakako, ring dalan ning biye, at katmuan mo ko, king tula, uli ning atsuka, king siping ko. Kapatad naalingad ning ninuman, king David akya katamong makatwa, metene, at makakutkot. At suya pa, libutad tamo, ing pansyon na. Ang tinaning metong yang propeta, balo na, kinging Diyos, pengakunat simpa, kaya ing gawaning kayalili na, bilang ari, ing metong karing lahi na. Ikit nang makapauna, ing daptanan ning Diyos, inya ing sinabi na,
makatungkol king pangasubli ng miye ning Kristo. Yakabud, itang sasabyan ng may pabren kintuknangan daring mete, eya may bulok king kutkutan, ingkeyang katawan. Binangune at pepasublyan miye ning Diyos, iting mismong i Jesus, at ikamingan testigo kami kaniti. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dalit apakibat, impakibat tamo, o Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. Ulitan tayo po. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. King Diyos, kakong sabyan, ika, ingka kong bukod Panginoon, na numang mayap, aatsuka ko, binyemo. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. Ingginu kakuyang puryan, uling kaku babiyayang mayap adalan, ban kakong tuntunan, tatayraneng kakong kaisipan, king kapitanganing kabengyan, eke malyaring kalingwan ingginu, uling parati ang atyo, king siping ko, matatag ko, at mauugon. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. Inyaing puso ko masayaya, at matutulayang kakong kaladwa, pati pamikakatawan ko panatagya. Emoy paintulot imiras ko, king tuknangan daring mete, ni emo itulot, king ingkekang kakaluguran, dungdungane ingkutkutan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. Ingdala na papunta king biye, kako papakit me, siping mo at syutulang alang kapante. Insawp mo, magdalang tulang alang kapupusan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. Talakad tapo, bang parangalan, ing maya pabalita. Itangan po, itiya ingaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Inginu manatiliya kaya kayo. At keka ang tumurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo.
Emelambat kanita, ginaya kay Maria, at marapal yang minta king meto nga balen, king kabundukan ning Odea, mintaya king balen ng Zacarias, at dinina neng maya pa oras i Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king Atsyana, at i Elizabeth kitwan king banalaya Espiritu, nga nang migsalitang masikan, mapalad ka karing sablang babayi, at mapalad siya naman ing anak amibait keka. Makanano kung pengain tuliran ing dalawa na ako ning imaning kanakong Ginoo. Kabud dimdam ko ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anak kingatsyan ko king tula. Mapalad ka, uling panwalan mo, kinging balita na kaya kaning Ginoo, mipaltutu. At nga nang Maria, ing puso ko, pupuriyaning Ginoo, magsayaying kaladwa ko, uli na ning Diyos, akan akong talapagligtas, uling enako kelingwan, akong maluka ng alipan, manibat ngeniyaw sanda kong mapalad, ding sablang tao, uli na ning mga ragulabage, de patanakan ako ning mayupayang Diyos, banaling lagyo na, kalulunusan na laring makitakot kaya karing sablang mituki-tuking lahi. Inatsyat ning mayupaya ng takde at simbulat no ring mangatas alub ketang kapalalwan ning karelang nasa bigsak no ring ari ibat karing karelang trono at dingatsyuking kababan ilaring tinasna. Pepa kaya pa na laring danupan king mangayap abage at pepalakwa na lang alang daralaring mabandi. Ti parana, ing pengako na karing pipunpunan tamu at dinatangyabaning sopan ing Israel abalen. Pepakita na ning pakaluloy Abraham at ding sablang lahi na. At inabayana ning Maria Elizabeth kilog na ning 3 bulan kaibat nanita minuli ne. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Dakalya fans ing Birhen de los Remedios ing VDLR. That we cannot deny. O yan ing meto nga mapapansin. No ka rin man munta, no ka rin man dumalo, no ka rin man mamisita, dakalataw. Timonan din agyang abakamaranan, agyang kayayari na pa muning mapagala Holy Week. Dakalya atitipon, dakalya apapapuntan, o bakit mo kanu? Uli bang milagro saya? Uling magmilagro ya? Balo mo naman ding tao, mahilig lakeng milagro, kapanganding milagro. Uli mo ba kanong magdalayang grasya? Kalupa na ning sinabi ng among lari na dinabak, balo mo naman ding tao, mahilig lakeng grasya, kapanganding grasya. Atin lang palaging kukwento reng pari tungkol keng VDLR. Minsan kanu, inyang seminarista la pa keng klase dang Mariology subject. Ing mestruda, sinabi na kano karela, kabang tuturuya nga na loko, ako dumanop kim parokya. Ilwal niya ay Maria. Idalame keng baryo, idalame keng sityo, mikapondo na ka. Lawen kupin at the end, ning visit dareng adwang images. Nung mikapondo kupin. Well, kareng adwang pibatan ko ng parokya, first hand, a witness ko. King gutad disnan ko atin lang kaugalya na Black Rosary itong May. Ot mag-Black Rosary la, maglikom lang pondo, para king pabanwadang pigastosan keng PPC. Balang baryong sakop na ning parokya, dalade kareng bale-bale, balang bale, aldo-aldo, for a month,
ing Black Rosary. Tapos po tang makoyak yang bale, dinandeng sobri. Inyang din tangkule ko koreng sobri. Inggewa ko, lilistada lakeng papil deng lagyu reng mamye, ampoing perang binyera. Balo yun ang nanang milyare, migdobli reng lulub, deng alilikum. Sabi da, uli ka nung makalista la, instead na makasobri la, margine lang mamye 20. Inyame rakal la. Malay ko, wala naman sa isip ko yun, nanyapin pahilista ko la. Naman ba ang kanta, dumine lang mamye 20. Reng mamye, ang nasa isip ko, o ba't palista ko la, ban ela mawala, deng sobri, kasi reng sobri, alalang lagyu. Alalang amount. So, nung makalista, alayang kawalaing pera. Prone lang masalawlays tong makasobri lamo. Paulagahan ko lamo reng babierang donation. Ingatan ko lamo reng babierang pera. Nyapin, palista ko lalagyu, palista ko la alaga. Ngeni palamig, dobli la pa. Ngaliwa naman, sasabihan da, nya ka nung mera ka la reng alilikum da. Ing gagawan da, dalade ketang mumunang mamye 500. Ang po pang 1,000. Pang buena mano. Bangkan taratang tutuking mamye, maragul la namang kanoybye. Anya makantalang maragul, aliliko. May miras ko king San Jose Malino. Atinla naman Black Rosary, nemang October. Iya ito, 4 yang beses king pabulan. Once a week lang mag Black Rosary. Ditak lang balere nga pupuntalana, laganas. Sabi ko karela, bisa akong makarakal. Dapat aldo. O neng elabisa, mapagal kanu. Eno kanu makalakwat siya. Makulong laking pabulan, inya, pero inyang ikit danong lulub, deng babiyadang pera reng tao. Aba, mi pag-contest la pa, sing karakal la, apapalub. Hanggang eni, existing la reni, elamila ko, agyang malambat na akong alaka rin. Dapot, migit keng milagro, migit keng grasya, ing buri kong panamdaman niyo. King panyatang na, king pamandalo na, king pamamunta na, king pamamisita na ning VDLR, keni St. Jude. Ngeni, I would like to believe in myself. Inya dakalya at itipon na tao, inya pindakalya apapapuntang tao, inya pindakalya fansing BDLR, not only because milagro saya, not only because magdalayang grasya, nune, uli na ning sasabihan na ning ebanghelyong ginamit ko ngeni. It's not the gospel for today, pero sinubliyang mebye, kay ba't din tanging birhen, baka nano ko nga Picasso Dureta. Uli na ning sasabihan na ning ebanghelyo. Inyapin siguro dakalya, papapuntan tao, atitipon tao ing VDLR. Nga nang sasabi ning ebanghelyo, ketang tauling dile, bayaneng Maria, Elizabeth, kilub ning atlong bulan, o ining palak kong buriyong panamdaman. King pamamisita na, king panyatang na, king pamamunta na, king pamagdalo na, keti king kakatamong parokya, keti king St. Jude. Migit king milagrong adwan yu, o panenayan yu. Migit king grasyang dadala na kaya kayo. Panamdaman yu naman sana, baya na kayo. Agyang kilog naning pabulan. Agyang eman at lungbulan kalupan ng Elizabeth. Buri na katang abayan, ay nyapin pupuntala na katamong eni. Nyapin bibisita na katamong eni, nyapin dadalawa na katamong eni. Buri na katamong abayan ning VDLR. Karing niyayaliwang arapan tamong takot kasalukuyan. Ewari, ninuwari ring abayan. Nung ereng tatakot, metong kareta. Buri na katamong abayan ng indong birhen, nyapin pupuntala na katamong eni karing arapan tang takot kasalukuyan, takot king pamanganak,
kalupa ng Elizabeth. Takot ning tutwa, kalupa na mo namang Elizabeth ang po'y Zacarias. Takot king panamdaman na sakit. Mitatas presyon. Takot king responsibilidad. Takot king paris priest. Yan siguro mintaya Kenny. Kasi balo na dakal lang tatakot kayong paris priest. Kaibat ning pabulan, panamdaman nyo sana na baya na kayo ni nga pong Ginoo, king pamanabe na ning VDLR. Panamdaman nyo sana itang pangako na palagi kaya katamo, eko magdilid-dili. Abayan da kayo nga na ning Ginoo. Kapamilatan na ning pamanabe ng Virgen de los Remedios. Nung makananong ebayane, ning Diyos igpa, inganak ng Yesus, inyang erapaning krus, inyang erapaning kamatayan, last week keng Holy Week. Wari, palagi nang sasabihan ni Jesus kaya katamu, at karing alagad na, kaya ring ebanghelyo, eko tatakot. Bakit? Kasi abaya nakataning indung, mamisita, dadalo. Abaya nakatamo ning igpa. Abaya nakataning anak na. Abaya nakatamo ning espiritu na. Inya, paluban yun nala. Agkat yun nung malawis ka rin kaya kayong pibale-bale. Abayan dakatamo kanu. Kilob ning pabulan, magumpis na ngayon April 10 hanggang May 11. Kambening tula, ning pamanyubli ng Mebye Kristo, maraptamo king Diyos, akya katang igpa at manalangin, pekramdaman at pekibatan, ring panalangin ning anak ng binang pakamalan, manaligtang pakramdaman o ring kaya katangening panalangin. Nga tamo ngening sasabi Ginoo, ibuklat me ing puso mo kaya kami. Ibuklat me ing puso mo kaya kami. Bangding pastul manimunala king kasalpantayanan, at suywandong mitmong lugod, dingkawan, apig katiwala ng Kristo, ing mayap apastul karela, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kaya kami. Banging kabilugan na yato, makapagsayaya, king kanwana ng tunay kapayapan, ing kapayapan ababye ng mismong Kristo kaya katamo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kaya kami. Bangding magkasakit ang kapatad, aranasan dang miyalilang tula ing karelang lungkot, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kaya kami. Banging kaya katamong komunidad, mika kasalpantayanan niya sa at tetagan, mimye patutu king pamanyubli ng Mebye Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kaya kami. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan dadi Sardas at Luz, ing kapasalamatan daring mag-birthday, Idel at Africano. Pagkalam na sana ning Diyos, ing safe kapag nasanang safe travel Christianly, ing kapag nasandang special intention di Julie Fel, Maris, Jeremy, Mary Manette, Nelson, Ivan Vinch, Joselito, Dick, Ella, Eleanor, Regis, Justin Gabriel, Jonel, Ali, Carlines, Cristel, Janelle, at i Angel Aiza. Pagkalam na mo naman sana ng Diyos, ing kapag nasandang speedy recovery, good health, at healing di among Raul, Remigio, Sister Benita, Melissa, Ronnie, Perry, Nida, Rose, Milgar, at Antoinette, Clarita, Federico III, Hazel Joy, Pedro, Ada, at Ilibrada, at ding sablang kakilala tamong masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan,
Pagkalam na mo naman sana ning Diyosing pamanantabet protection ning Banalaya Espiritu king pamilya ng Ani, pamilya ng Antonio at Josefina, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia, pamilya ng Berth at Angie at pamilya ng Imelda at Clifford Ray. Pagkalam na mo naman sana ning Diyosing kapag nasantamong kaligtasan king balang metong at karing kakatang frontliners laban king COVID at Yuli no sana king kayariana ding kaladwa daring kapadatang miyangobye Emmanuel Teresita at Mark Louie, Juanita Cesar Nelson Marian, Merlat Olga, Mario Arsenia, Siriaco Rodolfo, Emiliano Nieves, Jose Trin at Perla, Benedicto Romuald, Mark Romuald, Felicidad Victoria, Walter Jernan, Lionel Wilma, Juliet Leticia, Josephine RJ, Martina, Marian Remedios, Marnie at Evifania, Felicidad, Robert at Edward, Elena Estrella, Maria Borbon, Alfredo at I. Gaudencio, at ding sablang kaladwaking purgatorio, ding sablang kaladwang alang makaga nakakarela, at ding sablang kaladwa daring mete uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kay kami. Ngeni adwan taming sarili tamong kapagnasan. Oyig pa, balo mo ring dakal ng pamangailangan ning kekang balayan, king bieketi king yato, pakiramdaman mo kami at pakibatan mo ring panalangin daring sablang sasalpantaya keka. Itiya duwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katangdawan matanggap ya. Arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane sa aning Ginu, iting daon karing gamat mo. King ikapurit kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, pigkaluban mo keng bayong sala, kapamilataning binyag, at ning pamipasyag king lagyu mo. Tanggapan mo reting ayin, ding kaya kang anak at idala mo kaya sana king alang anggang tula arapan mo. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo. At kaya ka antemorin, Iyat nayo ring puso yu. makayat na no king Ginu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristo, ake kaming ginu. Pupurian daka king lubos maragulatula kaniting aldoning Paskwa. Inyang i-Kristo meging sakripisyo Paskwal miya. Iaing tune kordero amilalako king kasalanan ninyato, king kayang kamatayan, sinintang ning kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ing kaya kaming biye. Kambering sablang koro, dingangeles karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kaming alang tuknang babya kapurian kaya kat ngaming kakanta. Kakatas, kataasan, Hosanna. Ing kakatas, kataasan, ing daratan, ing lagyo ning ginuon ya, ing lagyo ning Hosanna, ing kakatas, kataasan, Hosanna, kakatas, Tunekapin banaloyig pa iking panibataning sablang kabanalan. Uli nanita pagparalampumi, pabanalan mo sa rening ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasat kamatayan, king waning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne, at binyan niya karing kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, king waning kalis, pasibay ang pepasalamat keka. Binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan yeti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
pangasubli, medya, ke kami yang pagmasusyan. Pangagbalik mo, ke kami yang panenaya. Amen, amen, amen. Niyang inigaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miyak kaiting tinape ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kami matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuwa mo, kingi kami ngansang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, o yigpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban miganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa, i Francisco, ning kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawa na, at manenayang pangasubling miye, at ding sablang mayangon na king biyatanggapan mo sa aking maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhenin doning Diyos, kayabe ng San Jose akeyang esposo, kayabe daring apostol at ing sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabana ning panawon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagumning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alananga. Manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karing ama nung tiro na kaya katamo ning Ginoo. Nagsambang yung lagyo, kay kami, di pamintuan ng loob mo, ket tiking yato at king banwa, di pamintuan ng loob mo. Que kami, ibigay mo ke kami, ing aldongen, at ipatawad mo ke kami, ring sa lami ke ikaw, anting pamamata, uwad garing ikasalak ke kami, emu ke ipa, isawul king tuks, nune ikabusking marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan,
at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keko, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat, magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ing ginuman at tiliya sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Ipakit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Pakaluan mo kami, Kordero ng Diyos. Niingya at ibigyan mo kay kami. Ibigyan mo kay kami, ingkapayapang. Ibigyan mo kay kami, ingkapayapang. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalakoking kasalanan na ning yatu, nuan laring mayayawus, kingapuna ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas miyang amano mo, kumayap na ako.
ting ko pong i-promote, rin pong kakatamong aduang imahin, at inla pong donation boxes. Ayo po kakalingwan, babalduganan, didinan ne po. Aliwa mo po itang lawak iyang titipunan tamo, itang lawak ing puntalana, ing tutuking parokyang bisitana. Deni naman pong donation boxes, ing puntalanda, oreni po 10% ing pondo na ning krusada, 10% ing Dominican, Reng Madre, 10% Domus Pastorum, 10% ing seminaryo, 20% ing parokya, at 40% ing obispo. Dito pong pigasto sana, po ang ating niyang buring sopan. So nung dinala niya po yung Baldugyo, 10 pesos king krusada, 10 pesos king Karing Madre, 10 pesos king Domus Pastorum, 10 pesos king seminaryo, 20 king parokya, tapos obispo 40. Ayo po kakalingwan na didinan baldog. Balang cluster puntalana, bayam ako, lawen ko lapurat ang makabaldog. Bangkanta, i-report ko la kaya kayo. Ninong peka, isulat ko lahat, tsaka ako sulat rat ang amount. Bangkanta, may ragdagan la. O iting paralan eh. So, ayo po kakalingwan na. Bukas makoya po, muntaking phase 1, lawen ko po nung ating memaldog. Aliwa mo po itang lamak yang pigagap tamo, no nerening donation boxes. Bakit po? Maralas po ilang malalakwan reni, uling makatakapla po. At saka siguro edo advertise reng pari. Pota pong mag-remit laking chancery, kay ba naning pabulan, 2,000, makantang. Makanta mo po yung re-remit the 2,000 kasi makakalingwan la po. Inyamin po itang pondo na ning krusada, barya-baryaya mo. Nano po yung gagawa na, pota pong masisira la rening anda sa reni. Karin la po kukuang panggastos da po ang paggawa da laman. Megobra ko po rin niya, balo ko magkanyang lamana. Niya, explain kayo po kay Banta Balo yun. No ka rin la pupunta. Ang po itang keng obispo, korentaya, muy miraras kaya. Kay ba't na po ning misa, ting ko pong treat kaya kayo ice cream ang pong sherbet. Baka kanta patugutan din ako ratang magparamdam. Mayaswang po pala kaya ni St. Jude, ne? Kasi puno karakal rin magparamdam. Nyapin mga takutan ko. Abayan mo ko indong birhen. Dakal na po rin magparamdam. So, ito po yung treat ko kaya kayo. Kanya pong bulsa ako batitang. Reta pong mekapanganan niyang Huwebes Santo. Ang po retang mekapangan, open to all. Detang mepagal, agyang retang mepagal, open to all. Kasi po di tapayo mo niya pa nagkat ke. Hanggang bisa kayo. Anya sinali kong ice cream, bangka nita. Mapayos kayo. Balayo mo maganak ako, karok ko isip eh. Marok ko nasa, bangkanta mapayos kayo. Layan kung makapagkanta ko paking cluster 1A, ang po paking cluster 1B. Uling pong malisangan, pampapresko. Manalangin tamo. O paming malugod, manatili sanang lalabong karing puso mi, ing biye at tinggap mi, karating sakramento, ning kekeng pangakabos, kabang antabayanan mo kami kaya kabaning dalan ning alananggang kaligtasan, gawan mo kesang karapat dapat karing dakal mong kalam. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo. At kaya ka At antimurid. bendisyon na kayo ning Diyos, amayupayang tutu, ing igpa, ampon, ing anak, ampon, ing banalay Espiritu, Amen. ing welcome mass ning VDLR, ampong SCDP, mayari ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat King Diyos.